kalau lo kena. Maka depan orang ada sama ketenangan belte Pak. Biasa jalan Cina nolong atau minta saya. Atau boleh main dari ini. Iya. Kenapa Pak tuh Pak Desa? Sudah kami kiri ki gaji ku dologo. Andre ki mai. Iya Kak Desa. Aga tuh perlu tain dologo. Dah Kak terima ketenangan belte ku Pak Desa. Pak biar rumah belte lagi kenapa minta lo ngarohe. Sabra ke jolo di dologo. Biar biasa ke sini belte tahu ku jolo pakai meli baru Pak. Itu mau kenapa kayak gajian? Oh, aku tuh kasih info no Pak Desa. Pak di belte kasih info pakai meli baru. Nah kena kasih ya dirawit sama meli baru Sabra ke jolo di dologo. Paya kasih dia tahu gak bisa melihat beruat gue jadi terpaksa kasih BLT tahu pakai. Nah kenapa lagi Pak Desa? Nah lagu tuh desi sekasih gak kalau na jama. Maningkin dologo na berbag masa dilagutung karena lis boleh Sumatera sapa ulaweng. Nah kasih na boleh Pak Desa. Terserah kau boleh lagu tuh jok bujin dologo. Ya pembantu siapa aja mang. Nah tuh kalau suruh jauh kalau tuh kue Pak Desa masih mana jolo. Mau ni tak ya? Iya dologo. Tuh tuh kula lenge. Iya. Weh, tuh pas dikena Kak. Untuk si Brondo masih poji. Medek lalu sih. Engkau si colong-colong ni mam. Malah aja si papa ada mereka. Oh indo. Weh, kau lalu Kak. Dua lalu ha. Kayak Pak Desa luak cemuk na. Kutu nak kepala bulat dalam timore. Lima gak tahu mak tipu. Mau pakai deh. Lebih baik mau perpanjang masa janda aku. Bodoh puangin kuturun kak jodohku ke tahun 2023. Ke wedding nih. Di papa dalam minum keberpak nih. Kalau kasih lo kecilai karena arti ke warung nak mulai sedih elek. Dia bigali suman re. Resa sa di ko mabela lakay itong pwede ito si runto yak ko di jokai sekali ni di si jokai resa sila matu sunara sun si bakwan ni jumay ndak resa berani Muhammad ko pengarap ngempang rodo gula ka bago Sulawesi kakali sudah pahagaga pada aja macam mana hawe lumuna deni sa pendre we ya chow tong kak mapa kerodo ya balo mapa kelo pecai dia aja na de meton pada ngaji ya ya lo pecai sendiri mapa kerodo pada plega aja mana lumu na liwa ega de di sa pendre makele kele tofa ya de udah mapa kelo pecah bani pa anu pa pengarap ngimpangi Kelos kak tu dah kedua makku rodo. Hasilnya lisu. Apa kisah dia lebih kepas lama liku. Hei, kamu ada di mana? Hei, dia taruh ke tante. Untuk mengaji ke polo. Kesetonin rasa tani itu akan lari-lari maji. Nah, kalau ini tak boleh. Ida Jemina. Ya mua, ini ndak lo ga? Pada belolo kisah kita. Ya menda logo, boleh kak masuk super he, cuma pas pedang lah. Oh tu ya dina. Atu boleh lo kutu boleh he. Iya. Mai dia kutu boleh he. Iya, Mau pakai di kadang ni. Dipakai si jurus kelas sih. Agar di pas liu. Ini semua. Assalamualaikum. Arti?
Oh nanti. Coba Dina. Oh coba Dina. Tama kimian nyo lago. Iya. Weh, oh weh, mati aku lago. Lago tama ki. Malah salah kan Pak? Weh, mati aku lago tama ki lago mati aku. Mati aku lago. Mau kena. Mau kok gimana? Mau kena. Hei. Gimana? Mang sembah tuh. Masalah sih tuh Hei, sembah ini lago he. Japi-japi kalau. Iya, kamu kan bisa. Deganya bisa. Oh iya. Paling ngebawaannya obat aku warungnya. Oh, Pak. Iya. Sama aku nak? Iya, Mak. Mak, dia bilang ke kamu. Laporan na, Mak. Oh, ay narti rodo. Masambang yan rin pala na din napaku bawang he. Di setengah roba. Sama ko. Ali, pala din pulay. Agar pala din rubito ko jolo bola kabila. Wasa to ni din rali na kano ko rodo. Kayak gitu, Mak, Pak. Dan mau gua pakai deh. Ala ka baca dewe, Mak, Pak. Melo sudah pakai juga aku. Koding ya, Mak. Terus cedek sebat. Ya, wadi jaji. Ya, na to kasama lo minu es batu lo, kumaga. Ya, tama kasi ako maga ni. Ulah ko jolo wai. Iya, Mak. Cuma kak mama itu dia wadi kak macam papel leh. Udah gitu ini logo. Ya terus kali. Hei, nana ye. Apa kasih lo? Tanya kakak tuh. Mak kelas itu nana ye. Pada apa tuh madimu? Mak kelas gimana? Ya terus ke tante. Jadi rasain nak. Cara apa kali menina? Nama sambal kok. Jam buka. Dia lo kan? Dia lo kan aja ni dah logo. Kayak nggak lo kali lari sana. Berarti maklas ni memang anak irodo. Nasuruh kalau kemalangi wai, napai lan pule mede. Yo jaga kompo, jaga ko itami. Pokok na. Boleh solusi mau ke sana di mina. Ye. Boleh solusi muka tapi lepak kama bani joloko na yasa. Panapa ka wisa macerin no. Kalau kau tak boleh atau di mina. Kamu kalau cedek jelaleng untuk lo dipakai mana sana subalu pak. Ternyata waktu nasi bawe boleh sedangkan boleh. Wah seni waktu nani buat Sulawesi. Deva. Jadi kasih mata kanan nak kalau aku. Iya Deva, nulis untuk lo siapa sangi boleh bana. Manu pak kak bos ini. Oh ngadu, untuk kalau mana? Iya. Apa kero? Nah kena celah ada masalah sih nata lo di mina. Magai. Masih untuk anak aku lalang Manasan. Nah, nasa kay Madi boleh. Muhammad aku berarti dia beli dia ada sama keroda. Nama sama Madi. Ya Allah mau. Ya dia tu cocok sama pak kerod. Anak kah? Kena sa Madi boleh. Jadi lari kan nasa tama pa. Ada lagi na nasa panopo matu tu. Awe, maka dia sana lekau mah, lekau mah semeka, more. Dan di mau nasa? Lari ni maka kamar lari di penida nasa. Dia baru ke tante, ke Madi boleh. Muhammad. Oh, dia nanti cocok anak apa kerod. Lo anak untuk mali masalah wesi apa kerod, lo pace masalah wesi. Ada bawa lagi. Jaga ni nak tak jemina. Telu indah lo gua. Anakku. Utang pulau biasa aja Madina na lo kak biasa masalah wesi. Napa telengi lo pie? Nabok lagu tu tolok kak. Telu boleh bawa anak ji. Telu bawa indah lo go. Tambah-tambah dia nak tak. Kalau yang anak kecil dia nakku. Beko kecerahan lo ditambah anak Nah, ajik kue, ya ke Sulawesi. Tengok pada di kau pasti sudah sisa dengan anak ada butuh si baju Madinah. Yudi, bisa ada bawan boleh na. Aji Madinah segala butuh. Asalnya Aji Madinah tampu na telekak. Coba digagambok na lagu tu tolok kak magana. Pai Aji dia tulis senang Iya dia tulis sengi. Untuk kambon lagu tu mapiang kak jari aja. Dia na digagambok na lagu tu rawat mati na iya. Matang pulok ko to na kasi. Urutan aja Madinah ji. Maka dah rumah kau gaman sih cara menetuk ko.
Ada nero di Madinah, Pak Kaloro na sapa di, panak kasi duda. Hah? Udah beli lagu tuh. Apa indah logo? Dia mana paling oli kak mbok mapi kau? Dewa pi kaji, mama bela ki, kopi Sulawesi Monro. Mapase di rumpu abi kak kasi bawang. Misalnya kaji kung ada-ada nih Magami magina sarati nena, nagkagari anak na. Sanito di lang tuh, nagkakalo na dyan. Mapakro ina na kukuran ni dipat tamatwa. Lompo di tama ka chay tutukuy di. Resa pala buto, di pa di manilada na po dilada, nagilali na dito hanelo. Dek, karena jelas juga uang itu ada di Madinah. Iya, namanya uang ada aku di tuh kayak nih lo dia agai. Pada sabar aku nih bawang. Kalau aku dah jalan lesu di Mina, sama wanita ini tahe. Pada sabar tadi isu, mak jolo-jolan di jolo. Kesukuh di mana jaro nasi isau bau podi. Oh, dalam itu ada apa aku jilaleng tak? Mana aku yang lesu dedi. Iya. Oh, kama ako ta na sardi, aga meta salamo, napa di karu ka na betae. Ito biasa salahku nek. Mula biasa na na yung macei. Papur biasa na papebak ko na pa desa. Nauguri pa desa. O pa desa na nabatay. Lo na papebak ko ta. Dan ito pala na cocok ko mapak ito. Lo na tulo ka dapit chain ko pa desa. Agi na mapitso ko pa desa ne. Pasa ka makawala. Niga-niga urunto. Ero wala bagena. Ada meta makabala na sardi. Kumega si bawa, paano pa Ricardo si ko tatay pemang. Tanan no ne. Macam to kami ke situasi. Tete mo rurunto. Kuro to mo rurana. Aja meta mo no nak sardi, padi tarung ko kito. Iya ne. Na ko dai tama ni nak sardi. Tega kalungog kanya, tinangkalang pa mo na sardi. Ani ne. Tinangkal mo pa ako matindro eh. Wala sa bitali bon ang tumungge. Abawaga ne. Tapos strawberry ga. Tataw pandang. Magala-gala mo. Taba na ko tapos strawberry atau tabo kandangi. Natabo karahama ate. Tabo matubaw na. Kalungan na bapak mo sardi. Bisa gawa pa ako na kumatindroy. Pada we terjun ni bebe kilo na. Ita sigan ne mapulo balo to de. Panta sama bantu peta kalungan na bapak mo na sardi he. Lo kami ita Sulawesi na sardi. Iya ne. Kena he. Sulawesi he. Lo kami ita sa Barenda. Iya ne. Ke maabano kan na de. Lo kami ita Sumatera. Iya ne. Kawarna putih-putih he. Lo kami tay Malaysia. Iya ne. Nagkahe warna coklat-coklat he. Lo kami tay Marabada. Iya ne. Kehe. Tanjo pimpite kipele ne. Kinahe ng gori. Magalo ko to bebe kilo na pa ako na kani kumana kampung eh. Memang na magalo na yun ba kapurasamu. Si masih malu taruh kalau na pasampang kalungay na ako layala ko wala na pasampang. Raja ng itong kadapadangi bapak mo ah. Iya ne. Ako kung kadaangi bapak mo o pa si chala pa si bapak mo. Kung kadami ito. Tutuitan na ene. Hindi mo tutoy na pa sa ni Malalia. Panisig sama nga dyan ang bapak mo at tabato. Baka na lang si dalawa taso buong kilala. Gamit bonus ne. Sabon ko na mo ako ni. Kesempatan abung-abung kata na mudah-mudahan daw ko ni kata boleh mah
Masih ditangkel, tinggal orang dibajar apa. Bundoku semua cara si Indo. Kenapa kali sudah terumpan ni terlalu ngesehe. Berat sekali bonus. Si Nanum lah kagak kata ngerodo. Doku boleh cara kak. Doku. Ini minta aku apa ini video noy. Jadi ku tindro. Anak ya, ku tak boleh no. Lalu betul akan dana. No beli ketupat dia sama kemana? Dia usul itu no. Mau nikah, mau pada desa. Kena minta aku apa di video noy. Nona langsung tindro no. Cakur dulu ada nagasi. Nona langsung deh no. Iko bawa betul. Lo aku mati kok. Lo kabale no ke sungai. Lo ka mace lo mengonrak bola. Lo mengonrak bola. Ondro no. Foto lu tuli ku tadi no. Lo kamu tinder no Di beto mas lapangan re ku moto ku bak mas lapangan re ku bak lo kori. Nih, kerita SMS ni nak lo ni. Lo ni kan orang sini. Pasti buka aku sini mau si janji. Oh, nak Kucing Madina. Sayangku cantik. Sini ki dulu naik. Iya, Mama ni cantikku. OTW nih. Iya, Mak. Kenapa, Ki? Tumben ada sayang-sayangnya. Jangan-jangan ada maunya. Enggak, Nak. Ada mau bilang sedikit tentang masa depanmu. Apa itu, Mak? Nggak enak sedih perasaanku. Kemarin, Nak, cerita-cerita Kak sama indoknya lagu tuh. Mau Kak pasti jodoh, Ki. Hah? Nggak mau Kak Mas sama dia? Itu sudah kubilang, Ki. Kepala bule badan timur. Nah, digajah-majah mana dua-duanya, deh, Mak? Dewe lo, Mak. Kalau mesti mana anak ro, kau kini pedangi. Lo dipatu jong kumade cenge, nasan dele me digagang bola lo putu. Tolong Ki. Mesti mati Ki, baru tampung ko telek ka. Korodo lo pie. Ano boleh dewa? Lo kan lo kusunge. Oli sukana dia ko kan bola de. Napamu re to amu. Kami? Makku resak peseding. Makku ditogah cowok-cowok sama pesi jodoh. Hari Allah, pesi jodoh Kak. Agak tahu nama serana. Dia kagak bahagia. Iya deh lo sih pesi jodoh Kak. Ditogah makku. Suku saya mah jangan sih mah pesi jodoh. Kamu tuh mah tuh jodohku. Boleh mengertak pihak. Jala joko ni natasi tamat tuli deh. Ini ya sa gusto na Pero lo riolo ko pino mandran re. Buka mandran na sa janci di Mina. Agak memu janci bune. Asal di sapare jodoh bapak mo na. Nek, ang katongan ni Tandra Cimina nek. Iya, atau joko ni nek. Pada calon menetuk ko Jimina. Papaku itu pura wewa ngada Aji Madina makarka beko gitu nak lo si jodoh ko si bawa lagu tuh Makan ni pada Jimina. Wih, kenapa udah jadi nih? Kenapa udah jadi nih? Cang dah sedih digagam aku. Macam-macam lain dah kau Pak aku sedih pala ko deh. Iya. Kalau kau tak pemandang kau dia kalau kau di. Lu atong Kasu mati lili. Iya. Nak kuki biasa madari no mandran re. Andre murah sa. Iya. Kuki mana mak baca-baca he. Iya. Ini pada malu atong ini di he. Kamu atong. Sarding. Mana coba lihat di situ nah he. Indahnya pemandangannya di sini ya. Aku baru ke sini. Oh, baru kah? Oh iya. Mana boleh bapakmu? Di rumah.
adik penuto. Oh ya kak, Mana go, sampai kini. Pak pura ki si tero janji na pura we wang ada di Madina. Jadi nelo mak. Dia ke kode nelo na nae de di pasta ka cinta na. Pada sabar ama nih bawang. Nih, dito na jaji nih. Sabar ako na din na jaji. Jamu teri nak, jamu teri. Oh dia aja nak. Demi mereka pak gaga wereta mak bisa ngindol logo. Pak pura we wang ada di Madina tak pedesa nelo. De grek na puji lo gutu. Mak grek na puji lenge. Dia ke kode nelo di Madina haji. Matuloh kerja ka Iya, tapi lah jok-jok di jok-jok gitu. Ini sarding. Oke. Ini si bawa mak ceritain dong logo. Beda di sengi mana di Madina? Awis sengi, kenapa nawita? Ya memang sengi bondesome patah cica-cica pol Sulawesi. Macam pi apa mau pak para tapa na di Madina? Maka tuh Pak Dar mengalir. Kita arpati mangi macek-cek ko kasi ya. Loh, maki ke si urinir macet itu. Kita taruh ner si bawah, si mah. Jok ni siga mitay. Ya tuh, ya. Hati-hati bondes sumi Pak Joko kita arpati. Oh, pati ma, tanya mo kiwasa, paliwag at pinajok sa ane ba sa dito na kami ko. Ito nga naman ito makikipati. Oke, ganti lagi. Oke. Oke. Sudah kok. Tetangga aku tuh ya. Ini kok saya. Nah, iku mati mau gor-gor kali to nang mati ka. Dewang kali ngapa mak cerita ka silong makna di Madinah na mas selfie to na. Pati mas buat tak gayana. Makku tuh pak melolomopi. Boleh membela diwat cantik tapi kumadek sama tuan. Iri bilang bos. Ingat diri Ada ulah bat-bat kikulan to jangan kol ka mede. Sikin deh Fatimah kan rana keteman baru. Kalau segi mato jabaan di teman. Bonde sumek gelo pemandangannya. Aku sana ruang ini pak aku tengah aku punya dia naluai. Beli bola aku tante Ji. Kemana naik na tulis-tulis ka ako bola aku. Dong. Si Pak Dua aku. Aku memang ngero. O si runto Bahaya. Apa tagay ro tante Ji? Hai, dewa dimbe minta anu di, anu masalah. Apa ko niro kapang? Emang tante Ji belum pemandangannya. Banyak mau foto-foto kidi, selfie konre. Kena bantan tuh, mas selfie gimana tuh? Aku selalu ya sih di gagak pakai di jaka ya. Oh, Anu di bawang kolang. sawah bika aku tante Ji. Kudi, engka yo kaki cemi-cemi. Oh, wasi kaki balak gelung. Bading ketong, kacemi-cemi tuh kong di wajah, kalau di mata mah. Oh.
macino pa mabaran sa dirupay. Yo, ya maka to wendo. Masulila ko lina skincare. Au, memo ji, pwede na mega he. Pulos. Meresta ay suami. Ayo, tante bisa di sini. Indo logo aga den dicerita si Bang Mak Najib Madinah. Terus lah ada sedih Wita. Iya mbok penasaran ka sedih. Aja na misa ni. Aresia ya he, ya ba misa si Bang Mak Najib Madinah. Padi bisa dikudain pada akhir rahasia dua nih pak pediretiku dua nih to sesi pedireti. Atau juga kibule mita pemandangan korek. Pak ketar bombang malangka-langka he. Gak si taruh tuh. Dito, may nilo temak ki. Tuh juga kima kuku karo. Atau naon ibule korek di wae. Macet itu kita itu di lampu jadi ada nilai ketinggalan roh lemah selingkuh sih. Maga memang indak logo. Atau pura kita itu motor itu kriwang itu enggak. Gitu kiga. Tapi pak. Kurti sini tuh. Itu kalian itu kriwang. Yes, loh. Beragam tuh itu sebawa yang Mak Najib Madinah maka. Aresia ya tahu si Bang Mak Najib Madinah udah ini. Oke, Bos. Mede bani di bondes kome pade tak galok teman. Ya, atuh le subawan ni. Indah logo. Jo kaki kere. Kita harus magalo pemandangan adi. Iya, masuk. Iya. Jadi maju kaki. Iya tante jipa megelome mau ini mandangan na karo. Nah, ya kan Obian we, obira beli bola amu he. Beli bola. Lo kamu itu pemandangan karo ageloy. Yes, nu temanin deh Pak Asma. Atau plegati. Tojok tak. Ini angkat asap dia re. Sepeda kita bawah udah diri lari. Hei, masan me yeso pura kabiasong pa di karong. Ulila no. Dempla kambo. Maresani ko parel pura kabiasong pa di karong. Teki biasa mondar malah jana sunga sardi ya walu pelusunya sedih biasa yon royen malah. Yolo piche dene makawe bola nambo endrene malik aja nasu. Lo kan mau legati nak sardi pak lo ni tak bosi he. Nah bos itu aja kemalas ya aja udah keteli sebulan. Ini itu joko nenek. Ya, ini Jumat itu mati ya. Si rencana ya lemas na rasul, nah tahu bulu bulata kro kemas na rasul. Ini mati yang. Ini boleh rasanya rasul ya, bulu setan nih bawang. Aja ada bulu setan yang nih kita rumah bulu setan nah. Ya mati gitu yang kita air indo no lagu tu yang mesa bangku yang kami di lona bangku yang nanti boleh lari ki yang. Itu lari ya Pak, itu di salah. Tahu tanda itu ya. Itu nak sedih ceme. Urni ada di luar ni ye. Tunggu kami tahu na bangku nanti. Aduh yang mana lari yang? Nek lari tan rombo Andre. Kagak nala lari, nah dia telu kagak. Hoi, ada malah lari Andre. Lo kabana ke tanah. Saya di mana balik aja masuk. Pulang, kalau boleh kusungnya demo biobi kak.
woli ki tante pawasa dede lono busunge pangkena ta becu. Meneman tu tak pulang, aman tu kami harus sebab beroncong, betul rumah mapingko. Kode tante cede bayawan reke bonde so me megenan rehe. Ingko boleh bondo sama, luai ngamandre beroncong sebab mihong, jangan boleh pangkayanu untuk logo. Ede bawan ria keside si Fatima tu bali wa ya kenandre. Boleh kata belah Fatima, mana geso tamandre, pada kereganan tante kusunge. O mabele tu Fatima, kami genan re, lo setengah ketuang. Mabele tu nggak tu Fatima, pak boleh kabelah anak semua mau tamandre pak mulu pulang negeri bolu kusunge. Iwa tu me kerja Fatima, jadi lo temak aku kusung nggak ketemu baruna. Ingat tambah baruna Fatima, ada lo teman ni Iyong be Fatima luar jampe na lo menile semua temaki. Nah de cede uno, pak cebano kayak kapo kasi. Deno diki mapa tu tante, pak macam ni linoy. Astagfirullah keceplos akan tulang. Les ni pula ulang pala abu ni tasot. Atu les ni. Kami sulah sebaik kebun desa me, kalau kami berakun macan tu. Kopi bola aku, pak kebola aku, kak terus susu. Oh, banyak kasih dikasuk pak secak badak bawang. Tu les ni. Iya nih lalu yang kedua pak aku. Wow, tadi pak, anu nenek gora. Jawa nak ngantung mau pak sedih. Di waktu ini pak, tolong pani deh, ke dia tu, dia sedih melubu pak. Udah bir metin renan rena, udah bir tindro. Cakur dungu pana jalan kamu kayo, karena metin rumah sejadi nak. Apa sedih kau tindro, alami. Suruh minta ada ke bapakmu, naya lo kata dui. Ya gitu, otak-otak hei. Borsi de pona indo kusile mata do cakur do ada mau pano jalan kamu kando. Otak hei, kini tu bebek yang tata-tata kuang kelung hei. Semaka da tu indo musulilin bebek lo Ni ka makada, ang soli bebek kelomu. Ku bebek kelo sarawale masoli itu. Ku bebek kelo madota-dota bawa kuang kelung emak kerja-kerja renso. Wah, sepodo-podo boten do, pa bebek lo to. Iya baca mereka anak ya kok kedipadangi. Ambil bel nih orang do. Mengantong mau pak kesi betin do. Nah, sadar kan pemilu mau takun do. Serung perdi pajak kurang dindokku. Ketiba kasih penyamal lo metin bro. Terima kasih ndokku saya. Mbak deh. Dito ang gara para si Masima deh. Dito ang nakan re. Aku lo kesal lela butuh kuli sebelum lo tuh nasa di matindro. Lo nga tuh tasi minggu matindro. Oh nasar dia. Apa nyalo na ubad ako? Ini. Kami itanangin. Ito yung si Masima deh. Magbulang hutang. Hei, dito gara-gara apa nih? Ketindro tak baca nih. Bebe patupasan ro nasar di. Na papatunro lo mana papatilo na leka. Ito si Masima itu. Terus kaki beli sama pasan rini. Ya kan mata pala nak kati. Awen si Masima itu teken itu. Ini. Hei, nasa bisa di pasan rini. Kada may nakati macam itu ni. Mata ko na sa dini, mata si Bani. Ada mulak ako na ako to pa. Eko ki pangimpangay mo ro. Jawa sa kuki ko tani. Kada may hati. Kada ito na. Agak berutan dalaga. Kasi di men rebolay. Kami kapasan darita. Purka na le si Masima. Papatunro well mana ka papatinro na leka. Sabar aking dalaga.
Tiga apa Sandro jo kemabur ke Mariam kena dar ko jo kunurai. Dekat itu ni lo boti na gagal tutui. Anangka, to kan ero nak darai, kasi itu nila boti gagal tutui. Iko to nagagal na di mana gadi neruran ne lo boti ngin do logo. Tumaga jaga nero Sandro naku jaga di neruran dito nule boti ngero nak darai. Bulo tentu tu indo logo pala ke kuliwa jago na. Jago maga nak mo. Jago mano indo logo. Dito sa di mo jelas ri korita. Kita neko makara jago mano. Ano ko to? Maka mete ini. Indo logo santet de jago mano. Indo logo jago mano. Lele mo ro korita. Lo ka mete.